Lagi hajar ngut kinang kerja jo basin Charling do kiblawan henden haga jingalang jo ke parti UDP soyong konstituensi haga senang dingyai ben pensha shikipat ba haga bayade baka election shitting samoy la sakhiru yakane ke jingalang haga jingdalang present ke parti uba met baling do uba renektan MLA ka makruat uba Meral Bon MLA ka Nongpo uba Olan Sun MLA ka Mausunam konstituensi bat kiwe de uba senjal buj khat ye ba po ba ai jingkran shiki pa ulong ba kumba phi ye yung mahe HDR ukini janga penai ru kajing ye janga ban Punjab hakani ke election ba minta nang bangala ban tre khamba shu ringi minta pa ba le laisa sao sha dene tagada nang phi kipai ba minta ke soyong posisi nanang yepi keleng de soyong posisi parti jong kipai ba bhi je parti UDP ki la de rai denem ani betul abang yang ni akan mau ye di senang dingi ru bai mai itu special ya di senang but ila pun kita gijing temu pemerintah yang di senang kani tang meeting area nga khamai bai bos nga khamai bai kali kadne pai ba phewan da jingi so ye param amma shobal sukle jingi ke jongpi anang ye phi ada dap ka bersi ro pa jingi ke jongpi kadne phewan kadai khuble karpang ye phi da to yathapti ta pani kata buram ru thapti lang ba kane ke jingi ke jongpai ba jingi je mahe dene rem ka kartang sa kanam kajingkran menyang rawangi mahe ni ke mau BJP khamtam ya ni snong dengi bala jukran bor gi kam bithmu ban pritanat ya ni snong dengi bar nadu gopor hi banandong beraya lang bad mahe penyatrai ni ka mau harajar ar puai manadu musim sina harajar ar puar ilai pen bet bad ya pia ya konsulsi siteng si bawa bad mahe babu ni pe mahe andre gate ga khanda ar totally representation na pe banga Tara ya kadi kasnong dingi ngano ya pia bangawan ni bos nang dingi bade masuk tu belai bai mahe sakwa pet kerpang ya ni kasnong dingi sini dan wad hi ban pet kri hi bai na par masuk tu kadran ga jingi dei ba khrau bagi pai ba bai jong kasnong dingi hanni masuk tu manla kasi la ashi bunai siteng matar bunai duna adien ga jing khlat jong mahe ngano ya pi malaya manla kisnong lagi spa tu lagi kisnong man lagi sub unit man lagi primary unit man lagi area malaya ngano ya pi ngasu tu manta khamtam ni bodeng ye kum bai e mahe mai pi ngasu tu bai mahe e kerpang ye kan kisnong dengi bar ngajukan mau hi nado miswa por banyo yi ki put hakasi nyo but kadang dot ngapuang kamau ti porang nyo lagi sunduk dang nyo ke sunduk sate satha area soyong dang ya karter kadang ya ke por pada dang poi ke sunduk banyo sini than kerang tang jula se ya ke sunduk baba se ke sunduk jong ke area dengi mahe la pu samriki kajingi ke jong phi ye mahe ban mahe isania bet habisia haman lagi por banyo ke sunduk jong phi ngate phi ye mahe ginang dengi denem ta kunju kumbai ye mahe ye phi ginang dengi ngang ano kong pi ngani je pi arsha ane ko rawan sugi kita naman balai pi di mahe takadaw isania hapiru kumju aman lagi portion ni snong thandinge hadur bentangi man lagi police station kadang si phau tu liga police station kabayale ginonge kawai henry kinda gade gajongi hanne po soyo konsulsi kadang sa pusa police station Baksa desan ina iki ini ki wei parti bele persya live phra live khandai gade gajongi ande de ken gelum bade ki area don nyotli ki area nakin nyotli ki area kajing job bar kajing klan gade ka parti gajongi anni opor ga yathu pi gine bapin suthu bapin so shya ne jong ka parti bapai pi kashan pitrish ta gomni henry longkum ga ki sipai ki le chakathma e hablong ki bapin khre takada ono ye pi ni hatrish tom
ban Kingston kathma de kathma manta de kathma election hajar pulai ni nak kenun ke parti UDP tu giwe gilang ngintip Henry ni ide sipai ban prestom ban nginde ban ailat hadol ka sipoterik manong ipiro kungju menang ne sakmat ni hablong ke bah husiar kini giwiliang gilawan penbi man lagi lenti man lagi rukam man lagi kam bagi le glasuan penbi jengi kini agimdan syuri gini aglas penbi jengi Henry anong ipi ni hablong ke bah husiar Indai ban sang than choi wei ga jaka Henry no ipi nado menta kasin ne nado shimtayo lade kirong ba ne gilong kme ki samla khamtam ki samla no ipi kenthe senrang ni dei ban syong no halagi jong gisnong ni hablong husiar no nomar bale kini mensi ga pedai perlok Henry minne kim dei re ki perlok ti jongi ni hablong husiar nomar sen nanoi pi mar sundum kasni kini glas dang manrung yin ki sipai jongi ki samla jongi ila penbet hila ka jong commission kunju gomala keren ki menta man lagi police station man lagi primary unit ki samla jongi ki lalong ki bapen kre Iyong kinuan ginongwe akasinong gajongi kila penap dade daga jeri iyong kin kerwet ginangwe hablong gibat sosial namar gi samla jongi minta kalapin bitar yaki ba namar bele ki klakren bakla tambalat kestin gajongi yaki samla bat ya parti gajongi tagara nang hingi hablong ge sosial Henry em dang kata Henry ka poru kalalong kim sa satang sitayo ni hablong ki bahusiar hado katata kajengi jong perbangi kipa jongi kande nimkwa banang banlong kumno nyai pensai bet kene kal kane kajing sai ke jongi hado ka siphoterek Indon setengah senglai beli na South League meeting area haka praterek na yopi kande kareli hante hepo soyong kini giwe giliang bapersya ya ka parti UDP ani po soyong konsulsi man lakas ni klitong na ka JCB balik hat sa meeting area jongki kira kikip ki boss man lakas ni bantung he ya ka meeting ka jongki Henry nga nagaliang ka parti ka jongi ginong kitkam jongi ki supeng bana pakadon ka meeting hanne meeting area hanne apo dingi paiba kani piyawan Henry ni nagaliang ka jongi nagaliang ka jonga ngano yupi ni sulit bantelang sua man lagi primary unit man lagi area haka praterik ngin sawanud baro hante hapo soyong haka rally paipa hante hapo soyong tindawan mo haka bom dan hadir ka praterik ngin sa declare bangin siyang boykot haying niya up lai jong kasem ka jongi bangin umayla di kita giwe gmanwan bansulti bantumbi jengi haka pra bat khandai trik hadu ka sipho trik halain do ngilong ka bahusiar namar balai kinong soyong kilakwa jingkela dainem niyo duway malakasi barnilay kwa palat untang noming khat Nim kwa tang tau nong mikmat hering lakwa tau nong tawan dainem nong mikmat uban kren apo assembly dainem nong mikmat uban ra ya ka syon jopi penyasa dan tipo assembly dainem abang akli apa biang kadai dapat ngihap tresitom nama ni kwa ka jengkela kisamla mentah hani bun lanang lasta ki perlok ki jonga ki hanni airport handing er ki obun ki bola puli master degree lang ngantai po dulu tak menta ki duai ga mesti menga bagi habia tresi tambang nganong ya pi hanni ki samla ki babun lanang lasta pin kawang woi ma dangdei sispagot ki belapas bachelor degree dan kawang iwe ma dang hap so sampung belapas master degree bat babun lanang lasta ngam ken tangi lanang lasta nei bun ki samlaru ki ba nang pi bakam duna ka di pulire ka di kaju ki samla kini ki thau hi jong ble kene ngano ya pi menta ni ki samla pare ni la khamya long mu ki la khamlang bitar susu aman de ki kam bengile no ya pi nomar bele ni la khwa ka jingkala
pet kini ki samla la kamna ustad le ki pet ki pai khamat chapal buon kini subject ki baya keren apo assembly menta ki pai ba ki pet alamba ki mobile ki jongki ki kwa ayu kita ki nong mi khamat ki MLA ki keren apo ka yin dorbar borwan ra ka an ki babhatam nam ta jongki tagadaw nang dangkam kajingkala hanni po soyong konsensi ila yo mat bat nila ailat yu XMLA jang soyong konsensi kani ka sansnem henry minta ar ajar po ar pulai kipai ba jang soyong konsensi kila kwa kajingkala Wah, iba po. hanni po ano ya pi rukumju wakan mau ano ya pi ngamwan hanni po tapos nong dengi ju pi ne panyala election ban kentho yeno kiba jat kentho ini kiwe yang ne ka party UDP kamat kut hibat ki kumbang mahe pi ben pi kentho pin kit upersen chiko ngadang kema por peswa ba keren ngadang dan lang ayeng ring mahe ngiring discuss lang matun bet ikte ki manifesto ka personal manifesto banra mai sa party UDP bala keren bun kimat hangta iwei gawe iwei hadin iwei point ibla keren spang kita batun biang ki umbam kumdi ki babiang apo soyong konsensi bat kumjur rajala namar mahe idi senior ipello jala ibrahoi yang man biang ketik surat ki babiang hanne po konsensi por apo jala ibrahoi ki boarding light ki babiang ki mobile network ki babiang ini ibri papay untang apo konsensi ini bayar jimut ban pello ki jala ibrahoi ban nga kham sutamat bayi keren ya kini lai tili pada kiman sepang ba mentaro kumuta candidate la saya khalai trik pi ai kata ka mandate yang nganle je po yung dorbar tawag ban ya keren bat ban ya sai nam tak ini lai tili kimat no ipi taru di ka roster policy kane gade ka subject ka bakraw ki samla puli klai par klai apo ka assembly session din bladep kilai discuss kade ka subject ka bakraw ka bhayo kam yo jam 100% ji khasi jaintia bat ki bhayo kam yo jam nang te na po ki than garo sate rengno yo pi ummalong communal ne umben jai benri hanono rega shu tho ya kata kani ka roster policy kade ka subject ka bakraw takada la don kame yekta ki nong ni khmat ki ban lek banyasai ki ban keren na po assembly manong yo pi ka shuki MLA barabor hi kade be uwe MLA she constituency unju don substitute on banchuan na po election banwan ban ten henry the poya po assembly banchuletia dene aba keren ngana jiet ini kente namar menta ngai ngai suba kalau kunta po soyong pinailar tum kita takada no yopi ni hablo bishar hamangi namar nya keren gade bang syukran henry ngadan kecikit kle ko bakraw namta gipai pa jong dingai namta kasoyong konsusi bat khamta me namta gari bat kajai benril ngakren ni gani dakaraw masutho ngadan kecikit kle ko bakraw khamta me gani ka subject be kren lang may mahe bar kumjur manta ba keleng hante po rithor klakwa palat ban implement no yakni kaan uniform civil code kabaol renti uniform civil code kabang gawe ka kintin gawe ka nyam gawe ka riti ka dustur hanne ka jala ka jongi gade ka jala ka batip priyotiplay kadai jala gibang ka Christian state ka red pad khasi ka jongi hanne khasi jantia ka jongi kade ka jala ka ba jat chekikin thai habong renti ante ka ritho sete ki bai jat segi semrang ke wong ka patrilineal society hanni ka matrilineal society abong uniform na renti ki jing thmu ke mod palong renti lot panai jat no se semrang pin sno gumta takara no ye pi gani apo ye por no apun sotu ye pi abong gumta ni sutri me spang ni ka UCC ila apun sotu basha ngano komuladon menta apo honte po parliament Keladon kami motion pagla move hante po parliament pagla kwan perkelaan ay kani ban lemba kinobay klakwa pani parliament na kani ka party ba nang te na po rithor stay ban perkelaan ay ka UCC la syada po yan po ka jala ka jongi apor kadang yasa ante po assembly ka sadon ka status ko
hapor pada keren apa assembly la syai pin snow gumno la syai ka yeng mani jong pi ka sange bantit bajino Syukur la syai pada keren apa assembly hap khang kerdop syai ka jakamani beli jong pi pin snow gumno takada pilapan susi kumjoro ngaya tu pang kita kariti ka dostor ko jongi habang uniform binyai jat segilong kami la syai ki penkelana do kumwe kanja kumno ya kariti ka dostor ko jongi enja kumno ya gini apa ya jat bandri ko jongi enja kumno ya khendo ko siap ko jongi habang akren ngaji di kenti namar kadang kaji kli ka bakra bat kumjoro apa bi susi la syai sapangani kan pila bandra lamayong pila ban susi pila galama nang ni pila lamayong shadow sekretariat nanong ipikan kutang apo surok nanong ipi ni apo pada hata apo rabi poy enta pinsakan mau ke kenti jangan bar pinsakali shanu jau nong mikmat jongi shanu don u emily jongi deinem ngakrennya kani naman kadang kecil kli ka bakrau namta kalawai kari kajat perlu ko jongiru